Louis Gaffa mbwatekamwa akahandikwa ahabira bishatu ebyo kwezi kwa mwenda omwaka ogu konka bwa nyuma akija yayetwa akakiko kebyo bururu omuri Kampala okwetonganaho ahabwenki yahandikirwe omuringo ogwekishobobo ogu najirangwe ebi byona bigenderire kumuremesa okwesimba ahantebe y'obwa meya ahabwambarira City omukaruru akariyo nikabindabinda okuterwa omwaka oguru kwija omukwezi ko kubanza. So Electoral Commission ekampandikire baruha erukungira ngo ngende nyeshoboreho ekikoreka mu butura enshonga ezibatireyo byona nabatwara ni baruha za RC ahinkubera nangabo kumanya akapapura hinkutera karuru bakine no mu computer ebi byona nabamanya nabwo echo ito ntumanya ngo omogo gwitu gushikirize ahabwenshongeji bamwe mu bahagizi be bino kwebuza ahabwenki omuntu wabo yayihandikise konka nibenda kumuremesa ahashaha yahamuheru niko kugeraho kwesharinga okwo businje okoreka obutashashanuka bwabo ahanshongeji abanyakore binefumu ngo ejo kanogo kubita kuruma wacumuto kumukongesa yona nerwo ne kuruma tugireho tawunama ebintu for granted ebintu gambera taika kushwana no kwimuka kunaye narayimu President Museveni okimanya ogamazina wa mafia zibaho yo state yamba range tata bakirimingire baza kutsisira ekigombe kitu abahagizi be abinji abarukorwa mu kigombe echa NRM nibashaba President Yoweri Museveni okutaho mu nshongeji kandi akajirondera mubazi unimuka kushora n'indando zakasasura icyo kintu cyo kubanza uwitu rugazi n'abantu zari banjurura tino kwitwa kwera kuma baturya mapu batura mapu nanga twetero kamba tambuzi turya mapu rugazi kakire kutorwa kwera senke tokanza katete tujye mu cha politics tuturu mu ntaro zabo z'amataka tuturu mu ntaro zabo zaci ezabakazi ninde bindi bigakwa bafiri ito turebere ngo evariyo bafa reason zone z'abakwereza kandi muri reason mwensha hariho abanyambarira bamwe abatugambira ebishemerire kukorwaho omurembo rwambarira kanye ninyebuza abo kugira ngo mugateka mwatashimire kwese ngo muri Mbarara City niba habompo Mbarara neyo kandi Mbarara City yona ne yatwena manye City ne yakira buri muntu wena mbona ni sabatu kwatere hamwe His Excellency the President omuntu ogwatura ryo witu wa NRM abiraryo witu MP ari member wa parliament emyaka 10 ari wa NRM mbontu antusaba tuteke umwebembezera akore town yira twashikirira abakachiko aka Electoral Commission ahabwambara kandi nibagira ngo tarho cyona ekibaru kumanya ahakoremesa mbwatekamwa okwesimba ngo habwo kuba bakamuhandika aine cyona ekirukwetagisa okwesimba hantebeji. And as far as I know, there have been questions moving around, people asking me because he received an invitation to Kampala to explain a few things about the nomination, and he went to Kampala, and we are yet to receive the report from Kampala. But as far as I know, he's still a candidate, the city mayor in Mbarara City. Amakuraga gashakwa Ram Edwin ahabwa TV West.